Je dis gloire à Dieu. Fermons les yeux pour la prière. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom pour ton peuple. Merci pour cette retraite et merci pour tes enfants. Merci pour les dirigeants. Merci pour les ouvriers. Merci pour tout le monde ici présent. Nous prions, Seigneur, que tu touches chaque vie. Transforme chaque vie. Transforme nos vies par ta parole au nom de Jésus. Et nous prions que quiconque entend maintenant ne soit plus jamais le même. Affranchis ton peuple. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Nous considérons Jean 19. En Jean chapitre 19, verset 16. Parlant de Jésus-Christ. Johannes pagbaletawi a sheke pepe wi aden Johannes tawi a sheke pepe wi aden ale Pilato tso Yesu de asina obe wa yi adaklen de ati nti ope asi su Yesu di mulebala ocho Christo yo di le Bethlehem Christo ya yike no agbe yike deblibo nouveau manome agbe koko agbe yike nu dipopo de kemele o eye agbe yike jemau nu eye me wo nouveau adeke o me jago adeke o enu agbe abe mau dollar ba gbe o no Christo no agbe abe amekoko ene eye Bible anto di da sebe mau be yenye yebe vi ikegba imelu anu lena o gakea o vale eye afi wa vakeke ya me anu ita o vadoa be eva be ava vosa ya cheroki ya savo ava kude nye pakle nouveau ota de keke blibo a 400 pe nouveau ota eye gamema yo do ava suvo Bibla be mole bala ova le Yesu yo kplejo pepe wi andre lia where they crucified him. Wope asi su Yesu di mulebala wo cho pe atichoga dade abotane be wa cho eya akplo adogo ile dua me adota tepe de yo na be Golgota eye tepe ya mi le kpo Yesu pe mo do yi o vajavo la nyigbaji do ifofoa do ne be ne va wo do yi to atien be ne va wo na mi la nyigbaji pikibla etonlia globe esike Yesu do ekpo vokola eglobe ewu nouveau azon glema se ewu nouveau azon gagle kema se ewu nouveau azon gableke ewu nouveau azon gablese sere eye le edemboa me Bibla bena on va dire de là la boame on va dire de là le abomame me dembomo la boame gbema piensima la bena Yesu globe de yike echovana megbeto pomea ale ye va be va kude ota doma okata ye we nouveau ebe mi kpomo pa lenvilada Yesu droit tichoga
eye o klẽ ɖe atitsoga ma ŋuti wòku le ati ma ŋuti eye wòtsɔ eƒe afi wòatsɔ eƒe agbe ana la ebe azɔ ewu enu vɔ nuvɔ ƒe nya mewu enu vɔ dɔléle be nya Yesu be mewu enu vɔ eye fofutɔwo be titretitra me nu kple ahedadawo mewu enu vɔ Yesu le gblɔ na wo bena ɖe wo atisoga ya kɔe na wo vɔ eye egbea agba yiwo katã ne dro va wole atsi afi na dzo kakawo katã wo nu la wu enu le ŋdi ya dɔlélewo katã nu la wu enu le ŋdi ya elabe Yesu Kristo dro atitsoga ɖe ta o etsɔ nu kpe ɖe ta o ekpe fu ɖe ta o eye wòtsɔ vevesese ɖe ta o ebe yewu enu vɔ medo gbe ɖa be ne wu enu le agbomedzi kanyi ya eye nu yiwo katã nye nu semawo yiwo bla wo da ɖi ekɔsɔkɔsɔ yiwo katã lé wo da teƒe ɖeka wo nu wu enu le ŋdi kanyi ya eye ne kpɔ ne lé ŋku ɖe nu yiwo me ne to nu yiwo le dzɔ ɖe dziwo ne lé ŋku ɖe aɖika yiwo katã le toa megaŋlɔ be nya ya kpɔ gbe ɖe o lo Yesu be ewu enu vɔ azɔ medo gbe ɖa be nu yawo katã nya yawo ne do nu tsi la le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me haleluya Pekibla 3:9 eye dzi gblɔ be ke gbadagbawo dometɔ ɖeka va dometɔ ɖeka tsɔ akplɔ tɔ ahadame nɛ eye ʋu kpakple tsi dogo ame si ke kpɔ nu siawo katã teƒe la ŋlɔ nu tso enu na mi tito bena miawo hã miaxɔe ase miawo hã miaxɔe ase medo gbe ɖa be mianye xɔsetɔ le ŋdi ya nu yiwo katã Kristo wɔ ɖe mia ta eye wòdro atitsoga ɖe ta wɔa dɔ yiwo katã wòyɔ be va wɔ na yea yeƒe ame nuveve yi ke le sra le tsa dzadzam la ne sɔgbɔ ɖe nya be agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me ebena woŋlɔ esiawo ale bena woawu ŋɔŋlɔ la nu woawu ŋɔŋlɔwo nu bena womaŋe ƒeƒo dometɔ aɖeke o eye ŋɔŋlɔ bubu hã gagblɔ be woaƒo ŋku ɖe ame si ke wotsɔ akplɔ tɔe la dzi kpekpui 19 gblɔ bena Yesu dro yeƒe atitsoga edro yeƒe atitsoga ɖe abɔta eye mawunya yi ke míase le ŋdi ya be tanyenye Kristo dro atitsoga ɖe mía ta Yesu dro atitsoga ɖe mía ta nu ya na míawo ya vovo eya ɖe eye na mí agbe eye na mí míado ƒome kpakple Mawu eye na be míate ma yi mía ɖokuiwo me míade ŋgble eye míade gbeƒã agblɔ be Kristo dro atitsoga ɖe mía ta eye ne va ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo gbɔ dɔ yiwo Yesu wɔ ɖe mía ta yi ke wòku ne kpɔ nu yi ta wòku ɖo kpakple ɖeɖe yi ke Kristo he va na mí kpakple dɔ nyui yiwo katã ye mídza akpɔ dogotso me eye naxɔ Yesu dzi se be edro atitsoga ɖe ye ta magblɔ na wo be ne xɔ yɔ katã dzi sia tɔtɔ la ge ɖe agbo me enua me tɔ matsɔ fia fi míaƒo ta ɖe gbedodoɖa veve ɖe me gbã míaƒe vovokpɔkpɔ gblɔe be nye vovokpɔkpɔ gagblɔ ke nye vovokpɔkpɔ míaƒe vovokpɔkpɔ nye nu gbãtɔ nu velia míaƒe nuteƒe wɔwɔ míaƒe nu ka nuteƒe wɔwɔ ye nu tɔ̃lia míaƒe ƒomedede gbã vovokpɔkpɔ velia nuteƒe wɔwɔ etɔ̃lia ƒomedede gbã míakpɔ vovokpɔkpɔ to yebe atitsoga yi wòdro ɖe mía ta míaƒe vovokpɔkpɔ míawo míekpɔ vovo eye me ke ya dro atitsoga ɖe mía ta tawo ye wòdro atitsoga ɖo eŋdza gɔme se ma wò ŋutɔ mate ma dro agba ma o agba ma mete le dro ge o atitsoga ma mate le dro ge o kuxi wawo kpe ale gbegbe ta Yesu be ɖe madroe ɖe teƒe o mava ku ɖe tewoƒe eye mava tsɔ ɖokuinya sa vɔ ɖe ta o ne ma axɔ nyawo ma dzi ɖo ŋuti nɛ míaƒe vovokpɔkpɔ to yeƒe atitsoga yi wòdro me nu velia míaƒe nuteƒe wɔwɔ
eyi me ke wodro atitsoga ɖe mía ta nyabe nu teƒe wɔwɔ to atitsoga tsɔtsɔ me Yesu dro atitsoga gake egblɔ be dze yo nye me kpɔm na wɔ nu si ke wɔ nye hã me le ebe nye nuwɔnawo ne sɔ kpakple mia tɔ ebe nye fukpekpewo mia hã mia kpe fu abe nye ene eye ale me gbe le ɖokui nye gbɔa mia hã mi wɔ nenema pɛpɛpɛ agbenɔnɔ kɔkɔe nyea mia hã mi srɔ̃e ne mia nɔ nusẽ yi ke me tsɔ wɔ dɔa mia hã mi di mia tsɔ wɔ dɔa egɔme ko nye be nu yi me wɔ ɖe mia ta ne tem he vi ɖe va nyaƒe agbe me eya ta yi ke wò ɖe asi kpɔ ɖe nu ya da ɖe anyi na wòa ele be wò hã nàɖe fia agblɔ be ne le agbe ma nɔm ɖe ya ma ɖe la nɔ adzɔge ɖe la kpɔ be ame ya Kristo tɔe eɖi Yesu ta mina miawɔ nuteƒe ne mia aɖi Kristo atsɔ nyabe atitsogawo nutɔ̃lia nyabe ƒomedede abe atitsogatsɔlawo abe Kristo ene nyabe ƒomedede abe atitsogatsɔlawo ene abe kple Kristo miado ƒome kpakpli nenye be ne wɔ ɖeka kpakpli esi ke ne wɔ ɖeka kpakpli la na dro atitsoga yi wòdroa miado ƒome kpakpli eye miato atitsoga tsɔtsɔ me eye miaƒe agbenɔnɔa maganɔ ale wòle tsã o eye ne le zɔzɔm le afɔa ɖem ɖeka kple Kristo ya ye tsɔ agbenɔnɔ le sɔ kpakple tɔ eye ne la aye Kristo ya yome la nakpɔ be ana wò ame nu veve ana wò nusẽ ana wò nutete ma ana wò nusẽ be atem azɔ le agbe ya katã me le dzidzɔ kpakple dziɖuɖu kpɔkpɔ me le Yesu ƒe ŋkɔ me va akpa gbãtɔa dzi yenye nu ka miaƒe vovo kpɔkpɔ eŋlɔe da ɖia miaƒe vovo kpɔkpɔ to ale yi adro atitsoga ɖe mia ta la me miakpɔ Luka ƒe agbalẽ tabla vevɔ etɔ̃lia kpekpe blatɔ̃-vɔ-tɔ̃ kple blatɔ̃-vɔ-ne Luka ƒe agbalẽ ʋui kpekpe etabla vevɔ tɔ̃ kpekpe blatɔ̃-vɔ-tɔ̃ gblɔ be esi ke wova ɖo teƒe si woyɔna be ametakoliƒe la woklãe ɖe ati ŋuti le afi ma woklãe ɖe ati ŋuti le afi ma nyagblɔɖi wònye wogblɔ da ɖi lo woklãe ɖe ati ŋuti le afi ma be woaɖe fia be eye nye alẽvi ŋutitotolevi mamlɛtɔa Biblia be woklãe ɖe ati ma ŋuti be wòadro wò vevesese be agbawo wòadro wò nukaka ƒe agbawo wòadro wò nu vɔ be agbe yi nenɔ ƒe metsonuwoa wòadro eƒe agba eya ta wolé Kristo klã ɖe atia ŋuti le afi ma eye hlɔ̃dola ɖeka le eƒe ɖusi me ɖeka hã le eƒe emia me sẽe ko la Yesu do ɣli sesĩe gblɔ be fofo tsɔ ame siawo ƒe nu vɔ ke wo elabena womenya nu si wɔm wole la o fofo tsɔ ame siawo ƒe nu vɔ ke wo elabena womenya nu si ke wɔm wole o ele gbã ele ƒoƒo ku ɖe nu vɔ wɔla yawo ŋuti velia nu vɔ wɔla yiwo li egbe etɔ̃lia nu tɔku ɖe wo ile ɖo to nya ya fofo tsɔ eke wo elabena womenya nu si wɔm wole o enya ya gɔme ɖe egɔme nye be woklã ame manya ɖe ye nye ame nye wode ne wonya be ne nu kekle ta ye wotsɔe tsɔ da asi na Pilato ɖoa ne ɖe woaxe nya be ɖe nu vɔ wɔla yewo nye eye ya nya ame dzɔdzɔea womenye o ne ɖe woke nya be yewo matsɔ nya ɖe ŋuti dzodzro o ne ɖe woanya nya ebe fofoe tsɔe ke wo elabena womenya nu si wɔm wole o womenya o womenya emetsonu mavɔ yi ke dzava dogo tso me na le nu vɔ ba gbe ma yi ke nɔmɔ le ta o womenya nu ya va dogo tso be nu vɔ ba gbe nɔnɔ ma me o womenya be Yerusalem dzava trɔ zɔ aƒedo womenye bena Israel dome la va agble o womenye be ɖe Israel la va kaka ɖe duwo me o wobui be afi ma kɔ nyama dza atsi
eye o ŋlɔ be yo gbɔgblɔ be ye be ʋu ne va tadzi na yo kple yo viwo be tadzi o menya be gbɔna me va ke o ta ame yiwo le nu vɔ wɔ megbe mi ame yiwo gakpɔtɔ le nu vɔ va gbe nɔ megbe mi menya nu yiwo mie le o eye Yesu Kristo le gbe dom ɖa ɖe mia ta le gbe dom ɖa ɖe ame sia ame ta be fofo o menya nu yi la va dogo tso nu vɔ me o la amegbetɔ menya be dzomavɔ nɔ teƒe le ne wo le nu vɔ wɔm o o menya be nu vɔ dza kplɔe ke tsɔ ɖe tsɔtsrɔ̃ me o ne ɖe woate ma trɔ dzimea ne ɖe woate ma va atrɔ ɖe ŋuti wa eye woatrɔ dzime kple tame ava gbɔ wa ele be dzimetɔtrɔ ele bena woase gɔme be nu vɔ wuna me ta fofo ye tsɔe ke wo elabena o menya nu si wɔm wole o enɔ gbe dom ɖa ɖe woƒe ɖeɖekpɔkpɔ ta enɔ gbe dom ɖa ɖe woƒe dzimetɔtrɔ ta Yesu gbe dom ɖa ɖe ale woatrɔ tame ɖe Mawu ŋuti ta eye vava me eye egbe hã gale me vam medo gbe ɖa be ŋdi ya natrɔ dzime lo ele afi ma ya alo lɔ dɔm mebe ŋdi ya ele dzimetrɔ ge lo elabe dzimetɔtrɔ be gamea su wo vove kpɔkpɔ be gamea su bena vo tso nu vɔ si me nu vɔ vovovowo le amewo ƒe agbe me o menya nu vɔ mɔ katã be me tso nu o menya be yewo be luʋɔ yi ke wɔ nu vɔ la yɛ la ku o menyae o be woɖo ɖi na amegbetɔwo be woaku zi ɖeka esi amegbe ko la ʋɔnudɔdrɔ̃ la va o menyae bena nu vɔ be fetua ye nye ku o Yesu gbe dom ɖa ɖe wo ta be fofo o na woavo tso nu vɔ si me enu velia wo menya be nu vɔ hena fukpekpe vana o ele se ma zɔa nu vɔ hena fukpekpe vana nu vɔ hena tete ɖe eto vana ele gbe dom ɖa ɖe wo ta be Mawu nana woavo tso nu vɔ si me be woavo tso dɔléle hã si me ŋdi ya la ɖe ga wo lo be bena vo tso dɔléle wo si me vovo tso nu vɔ si me gbã evelia vovo tso dɔléle si me nu ka ye Satana zana tsɔ blana me o nu vɔ be kae nu vɔ be ka bosan tsɔ blana me aglã dzedze ɖe Mawu ŋuti be ka to maɖo be ka ye Satana ne le ɖe mɔ to maɖo le agbeo mea gbɔgbɔ kɔkɔe la tso le gbɔ o eye abosam la na be aglã dzedze ma yi ke le mewoa la trɔ zu ka ya abosam la tsɔ va bla o ke Yesu va be yana miavo ya de ga o na vo tso nu vɔ si me na vo tso dɔléle si me eye na vo tso Satana si me gbɔva Yohanes ƒe agbalẽ ya me ke tame 8 Yohanes ta 8 kpekpe bla tɔn esi me ke kpekpe bla tɔn lia gblɔ be esi ke Yesu dɔ ahatsitsia kpɔ vɔ ko la egblɔ bena ewu enu vɔ azɔ eya nye vɔsa mamlɛtɔ yi ke yewɔ vɔsa ɖeke megali ama ɖeke la gava wɔ le amegbedome o elã ɖeke megali woava tsɔ sa vɔ na amegbetɔ be nu vɔ ta o elabena amegbetɔ be vɔsa ɖeke ŋutɔ lekeke wogale hã vɔsasa ɖeke magadze Mawu nu o elabena vɔsasa kpɔtia mamlɛtɔ ya ye wɛvɔ nyatsia gɔme ma ta vɔsa bubu yi ke ɖe be yava wɔa Satana le wɔm na ele sa vɔ na gbagbɔvɔwoe elabe Yesu wɔ vɔsasa kpɔtia vɔ yi ke aɖe nyaƒe nu vɔwo ɖa vɔsasa mamlɛ ya aɖe dɔlélewo dzo vɔsa ya ye ɖena mia nu vɔ gbɔgbɔvɔwo be tete ɖe anyi ɖe ame ƒe agbeme ɖa ta Yesu be ɖe yeƒe vɔsa mamlɛ ya ye wɛvɔ be miavo tso nu vɔ si me na vo tso dɔléle si me na vo tso Satana ƒe dɔwɔnawo me Yohanes tamenyi Yohanes ƒe agbalẽ ta 8 kpekpe bla tɔn vɔ ne Yesu gagblɔ na wo bena mele gbe tem ɖe dzi na mi vavã mele gblɔ na mi bena ame sia ame si ke wɔa nu vɔ la enye nu vɔ ƒe kluvi ne le nu vɔ wɔm la enye nu vɔ be kluvi ta kluvi ma yi nenye ta ame va be ma va de ga o nyamaɖo mi le agbagba dzem
le ƒiƒli kpakple ahanunu mi ƒiƒli kpakple kɔdada mi me vo tso ahanunu si me o mi me vo tso agbebada si wònɔnɔ si me o mi le ƒiƒlim eye abosam anye be ne kpɔtɔ nye kluvia eye enye kluvi ma le nuvɔ me kaka ve kua satana ne nye nuvɔ be kluvi enye satana be kluvi ayi ɖe ma yi dziƒo ayi ɖe fika tso ma vɔ me satana be kluviwo wava yi ɖe tso ma vɔ me kpekpe bla tɔn vɔ atɔ̃lia bla tɔn vɔ atɔ̃lia kluvi la gome kpɔkpɔ aɖeke meli ne be wòanɔ aƒea me ɖa o ne nye kluvia ne nye nuvɔ be kluvi magate manɔ mawo ƒe aƒea me ɖa o ewo yi ke nye satana be kluvi ɖe magate manɔ mawo ƒe aƒea me atsɔ yi ɖa o gake gome kpɔkpɔ li na aƒea me tɔ ƒe via be wòanɔ anyi ɖaa ne nye mawu via wòya anɔ anyi ɖaa aƒetɔ Yesu eya le dziƒo ɖa eye wòle afi ma ɖaa tegbe le dziƒo ɖaa tegbe ye ame yiwo xɔ yama dzi sea ena ŋusẽ wo be wo hã woatrɔ zu mawuvi ame siwo katã xɔ yeƒe ŋkɔ la dzi se woawoe nye ame yiwo aƒetɔ gbɔgblɔm be yeyɔ be wonye evi na ye eyɔ be wonye ye viwo elabe wotsɔ ƒe nu vɔ ke wo eyɔ be vi elabena woɖe wo nu vɔ be agbaɖa le wo dzi eyɔ be mawuvi elabena nu vɔ ƒe ŋusẽ megale woƒe fia ɖum le woƒe agbe me o woyɔ be mawuvi elabe nu vɔ be tohehe woɖe ɖa le wo dzi woyɔ be mawuvi elabena nu vɔ ƒe agba ɖeke megale wo dzi o alebena woawo ya woanɔ mawu dziƒovitɔ la ƒe aƒe me ɖaa tegbe ta ne wò ya ne gakpɔtɔ nye nu vɔ ɖe be kluvi nye be ne ne ku tsi nɔnɔme ma mea mete le mawu ƒe aƒea me nɔ ge o le dziƒo le paradisua me o tsɔ yi ɖa o eva be yava de ga wo le ŋdi kanyi ya me be Yesu va be yatu kama ɖe le teƒe ya le ŋdi kanyi ya nu vɔ yiwo ne wɔna bebe mea ade ga wo le ŋdi ya nu vɔ yi ne wɔna edzi ade ga wo le ŋdi kanyi ya nu vɔ yi ke ne wɔna gbe sia gbe ade ga wo le eba lɔme ŋdi kanyi ya nu vɔ yiwo ne wɔna le gaglagbe ade ga wo le eba si me ŋdi kanyi ya eye ade ga wo kpekpe bla tɔn vɔ atɔ̃lia egblɔ bena ɖe ebe klovi la gɔmekpɔkpɔ aɖeke meli nɛ na wo o gake gɔmekpɔkpɔ li na aƒea tɔƒe via kpekpe bla tɔn vɔ ade ebe yata ne vi la na miekpɔ ablɔɖe la ekema miazɔ ablɔɖeviwo vavã nkeke ya nkeke gã aɖe wònye le agbewo me ele da lɔa mebe nkeke gã aɖe wònye le agbewo me mebe gbe nye gbe na o ne vi la wɔ o ablɔɖevi la nazɔ ablɔɖevi vavã mebe azɔ ablɔɖevi vavã elabena ne vi la wɔ ame aɖe wònye ablɔɖevi la azo ablɔɖevi vavã ame yiwo tsɔtsi ko dena evɔ ese ɖe afi ma memawo mekpɔkpɔ vovo ablɔɖe ɖeke mele wo me agbe me wo me vo tso ediƒoƒo ƒe agbenɔnɔ me o wo me vo tso nu vɔ kpakple viviti me ŋusẽwo ƒe alɔ me o wo me vo tso nu vɔ le bebemetɔwo si me o wo me vo tso alakpadada wo me vo tso ame fuflu ame beble adzeɖaɖa ayemegbenɔnɔ si me o aƒetɔ gbɔgblɔm be ɖe ye ku le atia ŋuti ɖe ta o alebena yeaɖe ga o nazɔ ablɔɖevi ne vi la ewɔ ame aɖe wozu ablɔɖevi la ekema nazu ablɔɖevi vavã egɔme nye be nyawo blibo nyawo toto me vavã Romatɔ ƒe agbalẽ ta ma de Romatɔ ƒe agbalẽ ta delia Mark le kpekpe ama de na wo be woklã miaƒe dzodzro vɔ̃ɖi xoxoawo ɖe atitsoga la nu kpli woklãe ɖe atitsoga nu kpakpli wode ekubi miaƒe nɔnɔme si ke lɔ̃a nu vɔ wɔwɔ la nu alebena miaƒe nutilã si ke lɔ̃a nu vɔ wɔwɔ la megale nu vɔ ƒe ŋusẽ te loo alo ganye kluvi na nu vɔ o ele kpɔ Kristo be dɔ yi wɔ ɖe ta le atia ŋutia
atitso gantia ewo dɔ gã ya ale be yava ku ɖe ta o ebe de Bible yɔna ne be nu vɔ̃ wɔwɔ be dzɔdzɔme nu vɔ̃ wɔwɔ be dzɔdzɔme ma yi ke le mia me yi ke dzrona nu vɔ̃a ebe va be agble dome ne ndia ela gble dome le agbe me nu ma yi ke tutu na be va wɔ nu vɔ̃ nu ma yi ke dɔn na va be va wɔ nu vɔ̃ nu ma yi ke he na be va wɔ nu vɔ̃ ebe de ye okla ye ku ɖe ta o ale bena nu vɔ̃ pe dzodzrom vɔ̃ɖi xoxo ma yi ke nɔna me o la ebe atitsoga nuwo klẽ ɖo kpakpli eye wo de kubi nɔnɔme manu be baganɔ nu vɔ̃ lɔm o ndi ale xɔ katoto la mebe ndi ale xɔ katoto la Kristo va be yava ɖe mi eya subɔ miele subɔ Kristo aɖe ke kɔna me ŋuti miele subɔ Kristo aɖe yi ke to na kame Kristo aɖe yi ke nana mi zuna ablɔɖeviwoe eye nu vɔ̃ gotatɔa na vo tso wɔwɔ me na vo tso nu vɔ̃ ememetɔ me nu vɔ̃ pe nɔnɔme ɖe kpekpe la avo tso si me eye la ŋe be kɔkutsiwo le kɔna o ebena esi ke mienya esia bena le nane kpɔ ge le ŋdi ya la nane dza tsɔ le agbome le ŋdi kanye le teƒe ya anye be etrɔ zu yeƒe dome nyinyia zɔ nye be de dzɔdzɔme ma yi ke le mia me dzro na nu vɔ̃ na mi la wo klẽ ɖe atsia ŋuti kpakpli yenye nu vɔ̃ be ŋutilã be woagble dome nɛ woade akubie nu akpea ale bena miagasubɔ nu vɔ̃ akpɔ o kpekpea mandre lia elabena esi ke mietsri nu vɔ̃ ko la mievo tso nu sesi pe nu vɔ̃ pe nu sesi me be mi kpɔ mia ɖokui ame kukuwo na nu vɔ̃ ke bom ame gbagbewo na Mawu to miaƒe tɔ Yesu Kristo la dzi kpekpe ame wuieve kpekpe wuievelia miganɔ nu vɔ̃ migana nu vɔ̃ nakpɔ nusẽ ɖe miaƒe ŋuti la dzi azɔ o ebe yata esi ke Yesu ɖe nu vɔ̃ ba gbawo tsoa eyi ke Yesu gba nu vɔ̃ be kɔkutsia ɖa vɔa esi me ke Yesu tsrɔ̃ nu vɔ̃ pe dzɔdzɔmea ɖa le mewo vɔa eye wogblɔ bena yewo nu na wo vɔ azɔa ebe megana nu vɔ̃ nakpɔ nusẽ ɖe wò ŋutilã dzi azɔ o eye migana nu vɔ̃ pe dzodzrowo naɖu mia dzi o kpekpe wuienyi gblɔ bena azɔ la mievo mebe ne vo le ŋdi kanyi ya ame aɖe le teƒe ma le ʋegbetɔ dome mebe ne vo le ŋdi ya ebe mievo tso miaƒe aƒetɔ xoxoa si ke nye nu vɔ̃ si me eye miezu kluviwo na miaƒe aƒetɔ yeya si ke nye ŋka dzɔdzɔe nyenye kpekpe la vevɔve ebe ke azɔ la gake be yaxɔ vovo kpɔkpɔa ŋdi ya ye gake me dza vo hã ŋdi ya ye ke azɔ la mievo tso nu vɔ̃ si me eye miezu kluviwo na Mawu eye kɔkɔenyenye kple agbemavɔ nye viɖe si ke miakpɔ tso Mawu gbɔ la ƒe gome kɔkɔenyenye kpakple agbemavɔ kple agbekɔkɔenɔnɔ kpakple agbemavɔ ɖe ye la nye viɖe yi ke Mawu be atsɔ na mi ye be ŋgbe wòdo be yeawɔ na mi eyae wo sɔgbedzawo na wo le ŋdekanyia le Yesu ƒe ŋkɔme. Romatɔ ƒe agbalẽ tame nyi Romatɔ ta nyi kpekpe gbãtɔ ebe yata azɔ la fɔbubu aɖeke megale na ame siwo le Yesu Kristo nye Yesu Kristo tɔ la me o ebe ame siwo megazɔna le nutsi la nu o ke bom le gbɔgbɔ la nu elabena wozɔna le elabena agbe ƒe se si ke le Kristo me la ewɔ nye ya nuka ewɔm mevo tso nu vɔ̃ ƒe se la si me kple ku ƒe asi me nu ke nye nu vɔ̃ ƒe sea o ye nye nu vɔ̃ ƒe nuwɔnawo
nous sendons le nouveau si au cholena megbeto. Eye ne va be ya tutua matema atitelenti hao. Nous sendons le nouveau si. Bon, eye ke o tobe Yesu ya tiantire mi atati chogantire mi ata. Yo tobe Yesu ke fere mi atati choganuchi. Yo droit ticho gamare tawabe yata. Nous vont pas cela. Pakle joma va pas cela. Oya o ben le wa gbemelo. Eye azone tronzo. Kluvina agbe pe cela yeke le Christo Yesu men. Eye wona men mizuna blodevi. Amade le zwa blodevi le kapopo ya men. Elle vaut. Tu nous vont pe cela le coup pe cela si men. Habli topak bale. Habli topak bale ta velia. Pepe wiene. Pepe wiene enelia le Roma rebrito ta velia men. Ebe abale sike de via o. Ye nous tient la ple vous pe domela. Eya ha Yesu ha o de la nye ya. Eya ha peto nye ya. Eya ha Nyame kona me to ya. Eya ha Amerike kude mi atrati choganuti ya. Eya ha ekpo gome le wope amenyenye mame. Alebeto epe ku mela. Wa chiro amesisi coupe nous sela le. Amema si kenye Satana ba si me coupe pe nous sia le chan. Yes tu vas kula ticho ganti e de be nous sere go be ya ble Satana ble be dona o be kokuchio kata dome nous vont be kokuchia Yesu va be ya ben le kotijinami Satana be kokuchio e va be ya ben le nya be kooji nous vont wowo me dogbeda be kokuchi mo kata Yesu ne ben le molenji ya le Yesu pen quand même ya ta Yesu kula tianchido e va be ya nana vo ta kayo kata bla odari koso yo kata bla odari dibiti manu sen yo kata le pachere dio leo ne tros de kluvia akpene mo belendi ya asara me na le hovovo papo mabe kale cholenchi olendi ya e nu yo kata gblo Kodencio le drame ndi ya nevo nu yo glodencio le be vodu pa o me ndi ya elevo chonu mo si me mebe nu sia nu yo glon le be afa kapo kata foto ba lo me ndi ya nokunu le ji mo java tuo mo be nu sen java zegbo le ndi ya hallelujah labena amesi kesi coupe nu sen la la Yesu va be ya ble domene pepe oui attend et wa dega amesi ozu kluvi to fonfon na ku mela le ope agbeme keke wo kata me apetola ndeya e khople to sela be fipodesi me le popo na mare le ndeya la mebe enyale na wo amema tokele ndekanye la fimada we nya ya le biyim na pepe mebe we nya ya le yina ka popo ya me Kalacha to pak baleta ven. Kalacha to pak baleta ton. Pepe wie ton. Christo. Va demi cho sella pe fipo de la main. Me kwese va mara doli se agbonambe. Amen. Christo demi, Christo dem edem. Cho sella pe fipo de ben. E wo zo fipo de mi atepe. E la bena wo nglonde ma u nyamebe. Wa profia de amesia mesike wo klande aticho ganuchi e ke wo da aticho ga pe pipodea ojovoa pepe wi aton pepe wiene alebena wa demi be ya yira sike wo chona Abraham la na vatron subolo hanji to Yesu Kristo me alebe mekanya memoja ho ya yira o mekawo ho ya yira njikanya ya Mebe mekawe yayira tol ndikanye yo la ho Abraham pe yayira o to Jose pepe gbogbome o baba peto me le ho e o kwasi na ho yayira le ndia e de nouveau ba gba ojo e de dolele ojo e de fupepe ojo e de oklubi nyanyajo e de o fipode ojo e de o gbodogbojo ojo o ebe azo nevo Yesu be wa mare la fima nevo hallelujah
ebe ye dega over evo ndikani ya echoha ne vo nkeke la gavada vo epe akata me kpo vovo agbe me nkeke kata me etrozo a blood de ville. Hallelujah. Akpa velia miape no tepe wowo ne miacho yepe atichoga donya do kioji miape no tepe wowo azon miabe no tepe wowo tepe ya miketo amegedo me se na mawu nyaba kpa ya gome o ta wo tonyire keto na se nya gome nyire na se be atichoga dodroa ele kwa be echo do kio le sokpa pele Kristo nu kata wo le be miacho mia do kia sokpa pele Kristo ro Satana gakpoto dona nku ale ike Yesu tukose sema la ticho ganuchi la bena maupe nya globe ya do adika ewo papele nyonu ape didi medme be eya agbatana o ke we ado afokpoji ne Yesu Kristo globe la tian ticho ganuchi be ye wo nouveau azon Yesu Kristo etu kose sede Satana la tianchie Satana piti jani eye tio gama me ke Satana tugbite evola abosama vevesese achi lamene megate chinateo oh mamenu veve etrozu etadu amene kose sema ke Yesu tu Satana etrozu agbota duna bo sanga saga me fana ni gbere o hey nana bene ye Satana kpo Yesu zere ka place Yesu be biwa ehuhu na nya ye webere na madenye ma ope bi odro aticho gavale yima abosan kra be Yesu ba me de ka gagbona Yesu to de ka gagbona eye vovon lene ta ne dro aticho ga eye elewo ma be Yesu ene ke anya be na bosan kpo wa intola sita pa de ka eye me to gbara be nya du Satana ji le Yesu pan come ta ne wona no tepe ye dro aticho ga ke echodo kio le sokpa pele Kristo eye etrozu ngojinu na bosam baba etrozu bibi ne Satana ela bena ele donku enu Yesu tukpli la ticho ganuchi Mateo pagbale tamewo pepe bla tonvo atin Mateo ta ewo pepe bla tonvo atin ebe amepe futo anye yan tobe pe meto amesike lon afofoa alo dada wumla eya mejem o amesike lon fofoa alo dada wunye Yesu la amema mejem o ma se gome no ya mogbo na be mele me pale se gome o ma de gome na wazon ekpo Yesu Kristo a me sa me kotaji Yesu no agbe ike deblibo nu voma no me enu agbe kokoe jaje abema wuma odola ogo han we ajenyu nu vola we nye hlo dola eye eku yike dola kuwa eye ko kplo yina bi da be klawa be na kuwa Yesu be va we va ma hote ope o va kude tepe o dro o nouveau ba gba o dro o veve sese o e dro o fu pepe o to ide mavo e to gama medike a fofola clan me clan ra cho via gbokpo vo gbe ma gbe o dro ati cho gapa gba fofo agble dadi dasilenti ebe nye mau no kanuchi ne gblem di po Yesu da po ye ma o clan gatagba je o le pa lo me o clan ba fo o e o nwe ba hada o me boy
ale ike huno kokom le nchida He said, you stole. ebena They judged in the court. And they sentenced you wo o toku fiane eye o be o gblone be ame ane ire gahome eye eto o kpodum la glo be o nyemenya nu ika me ya o ye nyemenya gaka me o be fifie kaka o le o azo o ma le gakpa me mega yonko nyeke o mega yonko nyeke o eye to gbe o de epeton be gaho ike me anota eye matem matem abe ya hoteope la me dome o vo akpora Yesu ya epe akpe be fukpepe yike na be no le joma fome ya Yesu be ya no fukpepe ma tepere de wa teope ya kpe fuma de tepe o eye ya doa ya de tao ta na made abe ntinya ikporo no ike mena ne loto eno yike matemalon akpefu de teope epe ama ton alo pe ama ndren le gahome o vo be agbono be on to be die on to kwe on to die on to be kwe me kamo nya me kamolo kwatia e ka on to lo vo Yesu ya me we ne mia o ya nene ma o ne mia to mia no mia dada o mia fofo matema lon ayi gakpa me de mia tepo wa Yesu ya tso mavo me be fu pepe yike ya va mia dia e va lon eye o va pe fu de mia tabe mi ma tron o mi ma ire tso mavo mo mi ma de tsotsro me o to Yesu de mia taima eye e va le to o lom le no lom tso Yesu a nya ke gbomo le ma pe bla ton vo nyin liya ebe amesiame si kemelon tso yento pe fuwameti titoga alo eba titoga ola fu pepe atitoga e ganye do vlodoame nukpedoame ye o kla Yesu la tiantia Yesu me do ekotuore ekpe a Yesu yo ja kla tiantia o de pa wo dari eye o cho njakuku do de tane ebe glo be yenye fia ne fia ne nya di tu achianti mi akpo atema di falo vane Yesu di tu achijo kantia anya be mi awe ya be pefu vo ekpo cho gama meke enya be o egbona agbe ya me vake enya le ke jaba no agbe ya ro eya ta glo be awo nyamate di tu achijo ganti na memata elebe ma ne be ma de nu senye fia anya ma di tu achijo ganuchi nenye be ma de nyenu sende go anye be ma di twa chetuga nu chi vo da me mata de nyonu mata nye ma di twa chetuga nu chi o Yesu dronu pema o do vloe de tao azon ne ati choga abe khoseto eye we na eleva deeper life me ha me agbede to ba ha me na bibla yo le ko na ebla nuka eblata wala no ko no vinye eye o le ko ari se gome ko bere Yesu ya o do vule chowo ya o do vlo Yesu awu wo ya bituki ma ke wo mo o le now eye me ke o da wu ne cho aklara done eye o don da njakoko tonera nene mo di gbo Yesu ma o do vlo o do nu pe o di gbo ntoto lo o di gbo potapotia body ame yo gbo na ntoto wa nene mo di gbo Yesu ma e ga ke lo elo eye o pe fu mo katare mi ata ta Yesu be na de nenye be o ha matema lo wa di gbo o de ta o ke atiso gae ma ke me te dro e batiso ga ta Yesu be ne dro e batiso gari abo samla nyebe enye ye to o do meto de ka e na nye nu ya no dongo ji ne satana mebe na nye ngoji nu satana vo na eglobe ukpo ye ma lon wa to vlo yo ye ma lon wa di gbo yo ye ma lon eye wa do nu pe yo ke e kai na ba lon wa we na o ajojo ayire joma fo me wo a e lon be ye de fu pepe me a
elombe ya ide choma vomea. Choma vode ma vomea. Ao, emane teda ka chokbo olo. Eba me sike me chepe ti choga. Oje yonye me ola. Me jem na fiadope ao. Marco. Tamani. Marco pagbale tanyilia. Pokpui blaton vone. Marco ta enyi. Pokpui blaton vone lia. Ponu ike ogbonamida. Ebe azon. Eyonu sron lao. Plame hao. No enti. Eye ogbona obe. Egbona obe na. Ne mia dometo ade. Jibe ya je yonyemela. Elebe wada sile. Nu si o doa jijona yanto katagbo. Eye wa chepati choga aklomdo. Amegedewa. No pompoto kude. Wa ya dasile nu yo doa jijona mi gbo. Nu yo doa jijona wa dasile nu. Agbem le doku ogbo. Abe mateni Kristo token gwelo. Bo metelon gbe nu le doku agbo. E ma enye kokina o. E ma enye kokina wa ya. Ponu yike Yesu ya le o gbe le doku gboda. Fia onyelo. Ye ma subola ma dolo subonelo. Fia bi onyelo le tipo. Yesu bobo na nyide nu ti kokobe fia zikpiji le tipo. Yesu no mau fofola penu de simeye nyabia siava ameka ayi keke amedemia nami o. Abe de keke amecho nouveau simo. Eye dodui gandezi. Dodui gandezi. Dodui gandezi to. Ke Yohane se lon tola yike ponu ya tepela aglobe. Ebe ye favi. Elabena amade kemeli sike je made kemeli yike lon made kemeli yike sogbe melolombe ya tu agbale la o ke ma odolo do meto de kava gbonye gbona be mega favio Yuda jatala hallelujah Yuda jatala yike je David pe jojomela ebe awu agbalea ela jijo gande va dipo gamame Ticho gande be Christo va be melon be madasi ma dola bo subo dada padeka magbenu le dokunye gbo madasi nti kokoe yike la signe le tipwa nti dadi madasi le ma subo be subo anti dade padeka madi va keke ame eye me va keke ame be amegbeto ene o Eba be Devi nchuvi jako yoji yo omeji ha le konji konko gande melo obe di le la pame la o pe pame eye wo be ya wi di la o kwesi joyi de Egypte eye onu agba be amegbeto ke ne dowu ne chiko wune ha ano dowom no zozom no vudoato egben le dokugbo dasi le dipo benti kokoe papla nyigbaje benti kokoe kata gbo eye azon o va lo adi ati choganti eye Petro ponu ike java jodeji eye wo deye be ayi la kume wo patona nu no la o pe subola do moto deka eye Yesu gbo be a o Petro dasi ekplu ike tonye chonama da cinema nui Yesu ga chocho to kaka yike gera nyigba ga tro cha de tepena mea egombe nu sen ga potole si eye ebe ma o dola pe legio alo hachocho akpewie vesomoli atemaba akakame yo hlen Yesu atema we ga ke egbenu le dokugbo yo dasi le nu yo do ajijone gbo a kena we adede popo o ebe azon wo nu yo do ajijo na ode dasi le nti peteshi tukpa bi atukpa dasi le nu bi akle peteshi tukpa ma dasi le nu la do menye be do ajijo na o Yesu be ye nya be do ajijo na o ga kede dasi le nu
ne na de fia be ye an ye gbe nu le nu yi ke do adzidzɔ na ye gbɔ abale ke nye ame do me gbe le nu yo do adzidzɔ na m gbɔ eye ne be ye ma nu aha ye ma nu bi akpletɔ wa me gɔme aku o de akpɔtɔ nu agbe ta nu yo katã tsitre ɖe Kristo tɔ ba gbenɔnɔ ŋuti nu yo katã me wɔ ɖeka kpakple Kristo tɔ ba gbenɔnɔ wa Yesu be dasi le wo ŋuti dasi le numɔ ŋuti dzidzɔ akpakpɔtɔ li na o ŋgbedodo la va na o dziƒo kple ŋuti kɔkɔe agate ma sɔ asi o fa eye nu vi tokui ma wo ya mate ma ɖe asi le ŋuti o wa ele to na be kpɔ nu yi ke nye ame wɔ ɖe ta o ɖa ne ɖe nye ame te tsɔ nu ya na ɖe ta o de mate ma da kpedada fiam oa agbem le nu yo do adzidzɔ na wo gbɔ oa ta medze me o ne mete ma wɔ oa medze me o ta nɔvi nye ŋutɔ kpɔ ɖa kpɔ nu yo nu kantsi egbe ya nɔ nukpoli ƒom le o abe Yesu ta me da si nu ya ɖeke ŋuti mewɔ ɖeke megatsɔ ene tsɔ numɔtɔ sɔ kpakple nu yo Yesu ya wɔ ɖe teƒe wa ɖe akpɛ be ye mekpɔ wɔ naneke ŋutɔ o azɔ ne miewɔ ɖeka kpakple Kristoa dzidzɔ yi ke wòtsɔ nana de na mia me dzidzɔ be mi le agbe nɔm nɛ ŋusẽ be mi le agbe nɔm nɛ ya ma do gbe ɖa ta be wo hã naɖɔ yɔ katã kpɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me eya ta bena ame sia ame si ke adze yonye me la ele nɛ be wòaɖe asi le nu siwo doa dzidzɔ nɛ la katã gbɔ eye wòatsɔ eƒe atitsoga adze yonye me atsɔ eƒe atitsoga akplɔm ɖo atsɔ eƒe atitsoga wò atitsoga akplɔe ɖo ta nu megakpe o Yesu le ŋkɔ ye wòe kplɔe ɖo eya edro atitsoga ɖe mía ta menye yewo Romatɔwo ɖeɖe koe wɔe o Yudatɔwo be fuléle kple ametsitri hã le me Satana kple gbɔgbɔ vɔ̃wo be efuléa me katã le me kekea katã ƒe nu vɔ̃wo yiwo katã mi wɔna kakakaka va kɔ ɖe gbea enya agba gã ɖe ye Yesu dro katã le atitsoga ma ŋuti Petro dze yome Yohanes dze yome ehã dro eƒe atitsoga Mateo kplɔe ɖo ehã dro eƒe atitsoga aye ame yiwo katã gbe dze Yesu yome kɔ dro na woƒe atitsoga kpɔe ɖa kpɔme ma ɖa kpɔme keme hã ɖa eye ɣea dzo zɔzɔm medro atitsoga ɖeke o be ya kplɔ Yesu ɖo Yesu le ŋkɔ dro atitsoga ame sia ame dro atitsoga vɔ wo ya ne be dzo kplɔ Yesua ɖo vɔ wo ya be nye Kristotɔ vɔ me dro atitsoga ye nye xɔsetɔ ebe ye trɔ dzi me edzo zɔzɔm eye me gbe na nu le ɖokuiwo gbɔ eye Satana gɔ hã la tema agblɔ be o ame ya menye Yesu ŋutɔtɔ be yome dze la ya o ta tso egbe dzi ya adro atitsoga wa be na dro atitsoga wa lo gbe nu le ɖokuiwo gbɔ nu yiwo do adzidzɔ na wo ma ye tsitre ɖe Kristo ŋuti gbɔ gbe nu le wo gbɔ eye naɖi Yesu kple ame kɔkɔeawo ebe le Kristo ta de esime wole be maɖi Yesu ta be madze aƒetɔ yome ta le kake nye xaxawo fukpekpewo nye ya madro nya atitsoga lo ame aɖe le afi ma gblɔ be madro nya atitsoga ele gblɔa gblɔ be madro nya atitsoga mi fɔ tadzi pastor be ame sia ame kɔ tadzi wòakpɔ yi atitsoga ƒe nya gblɔm mielea Yesu na be me ne kɔ na mi menye be ele kɔ alɔgbɔnu ele konu be eye ke me va mekpɔ be mi le kpɔ dzidzɔ mekpɔ be aƒe le asi o nyama ɖewo ʋu le mia si nyama ɖewo mi ɖo ɖase gbalẽ eye azikpe yiwo dzi mi na anyi ɖo mi kpɔ ale ke mi vo le azikpewo me ɖa gake mi gadro atitsoga egɔme nu vi sue aɖe ko wònye be natsɔ ɖe fia be aye nye Yesu yome dzelawo atitsoga medza kpe kakaka ɖe azi wo ɖe to medza anye nu yi anya gba na o eya ne drui ko be yatsɔ ɖe fia aɖe kakavi ma nato dzi ɖe me aɖe fia be nu kake dzɔ o ya nɔ Yesua yome ɖaa
me do gbe ɖa be lekeke woanɔ woya kpɔtɔ nɔ Yesu ayo me ɖa lo. Me be ma yi megbe dome o. Nu kake Satana la dzi be yatsɔ ava do nuƒo na wa na batiso ga na kpe na wa kpa. Yesu la tɔte le mɔ dzi. Ye Satana la tɔte le mɔ dzi. Eye abosama kɔkɔ agba la va kpa agba na o le Yesu be ŋkɔ me. Labe ona minya le Korintotɔ gbãtɔ tame wolia kpekpe 8 ebe tete kpɔ aɖeke meva na mia dzi yi ke la wu nya be tsɔtsɔ o. Kaka aɖeke ma va yi ke la wu tsɔtsɔ na o. Gake minya bena abale yi ke wòva na amegbetɔwo katã dzia mienye be Mawu nye nuteƒewɔla gblɔna be amen. Mawu nye nuteƒewɔla. Ame si ke mienye hã be ne tetekpɔ aɖeke mava asese wu amegbetɔ be tsɔtsɔ o. Gake mienye bena ne tetekpɔ ava hã Mawu adzi ɖo ŋuti godo bena miatem atsɔe. Medo gbe ɖa be natsɔ tetekpɔ ma eye madze anyi hã o. Mebe ɖe madze anyi o eye makli nu adze anyi o. Aƒetɔ ŋutɔ alé ɖe asi gongom. Medo gbe ɖa ɖe ta be mɔ be amenuveve ne sɔgbɔ na wo le ŋdi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Notɔ̃lia miabe ƒomedede abe atisoga tsɔlawo kpe ɖe Kristo ŋuti. Miabe ƒomedede abe Kristo gatsɔlawo kpe ɖe Kristo ŋuti. Wò ɖeka kpakpli dro watitsoga eye die yama zɔn abe yama si dzoa abe yama ke ene eye Mawu ƒe amenuveve la nɔ tsi ɖe dzi le agbewo me lo. Galatiatɔ ƒe agbalẽ ta 10 kpekpe ame 14. Galatiatɔ ƒe agbalẽ ta 10 kpekpe 14. Ebena ne te ɖa ha tso ebe Mawu megadzi Mawu megadzi be nye ma ƒo adegbe le naneke nu o negbe le miaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo va titsoga la nu ko. Nu si me woto klã kekea me ɖe ati ŋuti nam eye woklã nye hã ɖe atia ŋuti na kekea me. Ƒomededea gɔme ma ebe woklã kekea me ɖe atia ŋuti na ye eye woklã ye hã na kekea me. Medo gbe ɖa be kekea me makpɔ nu se ɖe dzi wòazɔ o. Filipitɔ ƒe agbalẽ ta 3 kpekpe ame 10. Filipitɔ ƒe agbalẽ ta 3 kpekpe ame 10. Be ma dzesie yama kple be titre titi ƒe ŋusẽ la. Yeƒe titre titi ƒe ŋusẽ la ma dzesi. Gbe ma gbe ya womli kpea ɖa le yɔdoa menu gbɔ. Medo gbe ɖa be kpe sia kpe yi ke le ŋkɔ na wa Yesu ne mli ɖa le ŋdi kanyi ya. Mebe ɖe ekpe sia kpe yi ke ɖoli ƒo na o be ma yi ŋkɔ wa Aƒetɔ ne mli dzo le ŋdi kanyi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Bena dzesi yeƒe titre titi la ƒe ŋusẽ kple be ƒomedede kpakple yeƒe fukpekpewo ƒe hadede egɔme ɖe. Egɔme nye be miaɖi eyama le eƒe kume. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 4. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 4. Miaxlẽ kpekpe ame 14. Ebena ne wodzu mi le Kristo ƒe ŋkɔ la ta la, woyra mi. Dziƒo la kpɔ dzidzɔ le ŋuti o. Aƒetɔ la kpɔ dzidzɔ kpakple o. Ame hã la kpɔ dzidzɔ kple o. Ebe nenye me wodzu mi le Kristo ta be ŋkɔ la ta, woyra mi. Elabena ŋuti kɔkɔe ƒe gbɔgbɔ si ke nye Mawu ƒe gbɔgbɔ la ele mia dzi. Ne miekpe fu la, migakpe abe hlɔ̃dola o. Ebe mia dometɔ aɖeke megakpe fu abe hlɔ̃dola ene o. Alo fiafitɔ o. Alo nutovowɔla alo ame si ke doa gagla srɔ̃ ame bubuwo ƒe nya la me o. Gake ne mia dometɔ aɖe kpe fu
abe Kristo to enela pomode die ma na abe atitsoga drola abe Kristo ene na made na dometo ade kpefu abe Kristo to enela ebe mega kpenu ne o ke bom ne da kpene mawu be wo yo nkosi ade yenu elabena ne kpefu kpakpli la adufia kpakpli mebe na adufia kpakpli ne gbenu le gbo bo menya be we ma gbenu le Yesu agbo mebe menya be we ma gbenu le Yesu agbo lo bo ne gbenu le gbo ya hala ba gbenu le gbo Roma topa gbale tani pepe wiandre lia ebe viwo ebe na elabe miawo nye viawo esike mienye viawo tala mi kpo gomele pe kesino nuwo me elabe na nu siwo katama una viala ezu miawo ha miato kene mi kpo gomele pe nti kokwe mela elebe mi kpo gome ha lebe fu pepe ha me ebe na azon de mi trozu mawo viola mi trozu ebe kesino nuwo pe domenye la ha eyata ne mi dopo me kpakple ya mi adu fia kpakple ne dopo me kpakple la na kpo chedodo ne nye be ne wo de ka kpakple la eya hala no kpotao me dogbeda be Kristo ne kpotao eye azon ne mi tro la na be mi atoma me la kpo vovo kpokpo mi awonu tepe mi adopo me kpakple e topo me dede ma me la ma wala na be ngbedodo ava menami me dogbeda be na tiekuna petoa me dogbeda me de tanje kanya be kotitia apeto ne tefile me lo wa gbe me kanya ne de gaole nti kanya ebe na gle be me fo Yesu be me fo e foto nouveau si maison e foto dolele si me e foto satana be dona aussi me e foto e pipo de aussi me e foto kokuchi aussi me Yohanes tani te kibla to vaten e be ne villa womi ablo de bio là e kema mia so ablo de bio vanvan ne mao villa wa made ablo de villa e kema ezo ablo de bio vanvan e be ne villa wom ablo de villa se ne villa wom ablo de villa ble ne villa wom ablo de villa pastor be se nyanko ne villa wom ablo de villa kenyela blobe nyela me zwa ablo de viva va wow Yesu Kristo baticho gamane de gamare lenjikanya tika memade cho e na potade o jiru poppo me amade ne chonji kanya no wa gede pe vovo poppo me na gede wo ngogbe de diame cho na gede wo vovo poppo me ponu azon na togbeda na peto sesere lenji kanya be ne no adalea ye gbenu le dokugbo apeto ma gbenu le dokunye gbo azon eye ma onu tepe now ma onu tepe apeto ma onu tepe apeto e droiti choga ba pa ganto ade taovo e droiti choga ba pa ganto ade taovo e droiti choga ba pa ganto ade taovo megavon bebe megavon après toi la hadinao amenu bebe yokata ne hia nous sei que ne kwabe achona ya elle a l'audacie après toi la l'audacie le njikanya mais dogbeda be kokucho kata ne ban le bagbeme eye dogbeda apeto nam jijo apeto namazu jidula le doida apeto namazu kaleto hallelujah e droiti chogade tao ta bebe se vi ma yo metomnele
Adika vi ulululu ma yo metom nele. Doji na choe. Mon naneke ou. Yo metiti vivi ma yo leva. Doji na cho po. Bleba peto. Bo komano dala. Bo komano da. Blene. Nye ma cho le bo. Ma droiti cho ganya. Eye ma dro nye yo metiti akpo. Ma dro nye fukpepe ao. Eye ma kpo onu sen. Me nyebe onu sen na lem nasi. No vinyo nkeke gande akena miegbe. Kapopo tokede onye. La mesia mene potade gbetodo na me. Mesia mene chiona gbetodo na. Kwegbo bena ndi ale klana chonu von o ma obe nu ona ogbo. Eye na dasi le okatanti ava Kristo gbo. Kwegbo bena ele pasa Yesu do pour me papeli. Eye fisi afi la na vli Yesu yata. Nou kake amola gblon o. Nou kaka mola no wo. Nou kake nye yo metitia o. Nou kake nye vlodona me o. Pe body ame o. Yesu to komanye. To wo komanye. Mada siele nou o. O hama gleme di o. E bati soga. E bati soga. Nek ban. Nou mako katana le wagbeme. Eye to gbede ba petone kokko idade jidudu pe do fe gan to le ndikani ya. Chagbo savona petole le ndikani ya. Chodo kyone. Anonyi pakple o, anok pakple o. Magle odio e ma dasi le nou akpo. Gagbojo le kaka wuli ma ota. Just sok pakle nou ike Yesu ode tola chicho ganti o. Le Yesu pen kodie mi dogbe dale. Mais ça mène vunko no akpoi vunko mais nya be mi sekpo gake magaglona mi ma ulon o esenya makpo a agasike adikade pepe ke me tomnele kaka yo kata me tomnele fifia amesia me ikele dongonji na wagbe a Amesia meike jebe yava twa gbo awo kluvia Yehova le chomona wa eye le fona wa Kristo be ya evala hadamena wazon ebe naneke to meli sike na va dogo la gbe ya me yike yeah, ye me choy ya tichuka no mene ya toma na ojirudu. De beti menu sema okata Yesu du oji na ovo. E doma yo nlem ne le gbebe ma vo Yesu du oji na okoko. Bo huno okple ajeto bonu se o yo chitre de po menti vi o nti ajododo nti a. No sema kata on de kakalenji kanya. Nous yo kata womo le bibitime le zame nous yo kata wona denti wa wape atimo yo gbo inade meke watia mema we a amadebe
ya be tsɔ nane yi ke tɔ o mawu wɔ ne yazã atsɔ awu wo yi ke nye mawu be bia o da la kpa me be o da la kpa me be gbede eta da o gɔ hã ɖeka tete ma ge ɖe anyigba o dzidzɔ ne va nɔ le ŋdi kanyi ya ŋkɔyi ne va nɔ le ŋdi kanyi ya tsiɖuɖu ne va nɔ le ŋdi ya agbonyenye ne va nɔ le ŋdi ya ekotsitsi ma edzo gege mawo dzo ele xɔnusẽ kple gãnyenye le ŋdi ya Yesu Kristo ba titso ga o nena o dziɖuɖu yawo katã yi le Yesu ƒe ŋkɔme eye dziɖuɖu ba lɔmɔ le fi ka wo ɖe dziɖuɖu ba lɔmɔ fi ka wo le alɔmɔ ya tɔ dzi aɖu dze fi ka wo le dziɖuɖu wa va ɖo ne medo gbeya ɖa ɖe tawoe gbea megaxa nu gbeɖe ɖo labena tso gbea dzia aƒetɔ na o dziɖuɖu mavɔ mado gbe ɖa ɖe ta o papa le Yesu be ŋkɔme meda kpe nɔ ɖe dukɔ ba gbeta dziɖuɖu be dukɔ ame yiwo nye dziɖulawo ame yiwo wu dziɖulawo glo papa me do gbe ɖa ba ɖi ka ɖe kpekpe yi ke le agbeme na woa ɖe ɖa le ŋdi ya le Yesu ƒe ŋkɔme tete na nyo katã nu ne tso le Yesu ƒe ŋkɔme dɔlélo katã ne vɔ le Yesu ƒe ŋkɔme me do gbe ɖa ɖo ta be Yesu be kabiwoa ame sia ame ne xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme viviti me ŋusẽ yiwo katã tsitre ɖe ame aɖe be agbe ŋuti Mawu me do gbe ɖa be na dukɔ wa vovo na viwo dziɖoɖo me do gbe ɖa be aƒetɔ be ŋusẽ ne ɖiɖi va mia dzi woade gami le Yesu ƒe ŋkɔme me do gbe ɖa aƒetɔ be nu yiwo nye nu mate ŋui na wo tsã tso gbea dzia gaƒoƒo ya dzia ne tsɔ zu nu tete le agbeme na wo nu yiwo nye futɔwo be titretiti le wobe agbe ŋutia aƒetɔ me do gbe ɖa be Yesu be ʋua ne ɖe mate ŋui ɖa le ŋkɔ na wo me do gbe ɖa bena nu baɖabaɖa ɖe kpekpe yi ke futua tsɔ va da ɖe ŋkɔ na woa trɔe woazu dziɖuɖu na wo dɔɖɔɖo ne va na megbedelawo ŋusẽ ne ge ɖe xɔsetɔ me dɔyɔyɔ ne yina dɔnɔwo katã katoto ne na ame yiwo wote ɖe anyi agbe ne va kple mɔkpɔkpɔ ne va na ame yiwo bu mɔkpɔkpɔ dziɖuɖu na ame sia ame afi ke gege li tsã dziɖuɖu na xɔ azɔ papa me do gbe ɖa be wɔ nane yi ka ma ɖe na ma ɖe yi ma ŋlɔ be kpɔ o nane yi ka ma ŋlɔ be kpɔ gbe ɖe o aƒetɔ me do gbe ɖa be wo dzidzɔa na nye ŋusẽ na wo dukɔ akpe na wo be eva me vɔ le Yesu ƒe ŋkɔ dzi mie do gbe ɖa le.